Meghalaya TMC kawan rak syapi ya kamai kan. Anda ka TMC kan thau sarkar, Meghalaya TMC kan penmi lailak teli ki kam apa kini kisan senem manwan, berkum juru ban ajing rap pisa ka belong syajar dikasih benai, kata khat arjar dikasih senem, barok kisamla ki bampat dan ni ka kam ka jam. Hakane ka ap nyau trek urempang, shan ya ka sap jong pi haki artli ki sentiu bat kersan ya ka Meghalaya TMC. Corruption in Meghalaya is too high. Look, the condition of our road. Power cuts every day. Ariel, look at the healthcare system. Look at this city development. Where is the money going? BJP. Modi. Modi. If Modi government comes, then development automatically will come to Meghalaya. Por nga rasul nang rum ngliang yang sulat wara HP kubor haji nito kubor sai hima sima he waga jelai ni pengkrek lo jadi jengjit biang ni nang khmat chung darbar thawan yam ni jadi por em lang nga ma Trevor lang chen woman general secretary yang ga jadi student union kawi ni sen ikro ne mentai bahai miat yang di kena pula kuai uap no hadin wa kini di senima sima da pemi di jar-jar lai kular election di yo apa ni keji da kejingong yang ma Trevor hajing to wa kular election yang parti ko phel tama Trevor flash bon jeng play por yang pi lamlang bos wi hani por hajing to wa ka jenglang jeman yang senima sima yang san snem ki wada dep we kat tu san snem da la chakman ki waga jelai yang chewon poi go hagalian roi pa ne benta bit biang yang warok yang chung chuna adalah tapi kama Trevor nagliang yang pi adin wa kini political parties da pemi yang jar-jar dan jingkular yang pi yo pi ka senjam ko him gi Siau ikublay ng kong ipi Marcel nong rum mo dakod inga chini ka program yong pi ko yo yaklam na menta ka baha kamiat yong menta ka jalai ro wi ni bahwa Kamga state ka tedala chi general election assembly yong gata ka yong darbar thawan ki wa jet inong mikhimat house nem azar pulai hadu azar arpopra te siau ikublay le i pajba ki wa paj gini ka program lang ba ka channel yung salat ka wa kerpang ya gini ka channel yo yaklam mi harangkat Umar Rasul ya gini kikam ke wa yato wa kam sanhima sima ke wa yu ong kakatien dikwi ong kitien yu ong gam ke election ke wa jid inong kia ki nong ikmat ki sing darbar tawan Umar Rasul snyau wong gwi bato wa hejing yo hiyonga ke wa ke election gini yu ong hanu snem uman ke repair ki wi to election ki wa dep ni pha ngada aga jing em kerta yonga lately election wadi yo wadi experience wadi yo thap ki vote yonga ru stem aja khatle khatphra wodi arpaule kini election de yo mon em ka differences ko we pair ni tai lately ki wa nga experience o haga ta benta ko yo thap vote kamu nongchong chnong yong jalla Meghalaya wo yo kini election the man ka election ko wa ku punpho punphin yu ong ya ka party ki nongkong ka wa ar punpho punphin go yo candidate kawali yo mod upaj ba wan chemuka kam tamasa kawa
Habiami de yong lang, hawimi de yong chnong, yo korchan yo candidate wa kipet ba wa ki korchan ha ke mon song ba yong ki. Henry kwa bu ka dak jingkli yo poi ba hi yong ga state yong i ki wa em hok u thap vote ka pras nem chanen. Hato i sao tho mam sao tho i. Ya kate ka vote ki yong i man ka vote wo koridor ko ye u decide ne ye ko u e karai na banta ka ni ka sansnem ka wadawan. Hato upai ba yong i khamtam gini ki new voters ki warang yo thap vote i khana ka prasnem. Hato ki de yo mo mem yo ki awareness. Ye jumut ki ni ka general assembly election. Kamon jet i ki ni nong i khmat chak yung darbar thawan yong jala yong i. Te kat hejing yo yong nga yu ong man kam observer unong pat unong kami koman gini ka election yong news nem. Your eye ki khana khru khamtam hejing pat yong bon khana khru ko UP de jong ki khmat yong phi ko chong sit election mandapo cha thau meeting le bon ki mam up member nya ni ka daw map ki to wa la cha te ka kam ka tamasa yu ong chi meeting chi canvas mi pha wa em du candidate le ni ki take leaders ki wa klam ki policy anem em ni take leaders ki no klam ha ki meeting ki wa klam na manta ka an ne ka an ya dai ka ya ri ku jai bru yong i te em ki wa ye ong ga mon ne handai snyau bon ki wa ki te klam ki development ka roi ka par handai san phau di ki snang ko state Meghalaya man we candidate wele election bon ki jingkular ki yong o kam om kitne ko bi tip ki jingkular ngi candidate yong ki political parties ko pair handai hejing pat yonga ki di man ki du ki kot ko ki jing tho handai hejing mut jing perkhat yong we candidate man ki wasada ngam tharai we candidate wele yak election nagi political party o u yenyu tu u yagi manifesto henga party yong ni ba em ga vested interest how candidate hajing pat yonga ile pan man gu yenyu election lada ubru perkhat yenyu election tu em ga jing sa tho yong u ko nang kong hab em ga target ki target nga snyau kamu mut ubru umi chakman election to ukulam ki policy kawa ka state government yung yu ang ka sarkar turim nelu dang chua hadu kate wompuye implement niki nga klami ka state youth policy ya sports policy kawa yu gini waro kot kidu hagi kot kisladon hi yung state handre mpu yu kate le wa ongi wa wi khna khro umi u lene u ongu ikipai ba wa gani ka policy man ga wa kam skhet nete dang wasnya bon ga te go ilap election kawa bon gi candidate yung igat ni bon gi wa penyu ga achievement yung kisemen nga manute handrai igi khro kwa ute igi current achievement mambong yung candidate handrai current achievement yung gi de leo man ta ga ri go jai bro ko nung kong kau ar hato de ju ejing mut umai ka sarkar yo rem nang chwa de ju mi mo chakman kamu candidate mo ga te mi kamu candidate ju klamu mo gi policy pengkarekam te hejing yo nga kamu sen balang ni yo ngono ilam sen balang nga hejing pat yo nga hi semen ko bon ki issues to ki issues yung state khamtam go to ri go jai bro wa gini ki issues kini candidate ko yen gate mem ko klamika idaw to wa mem ko klam ye go man wa to wa yen gin mata vested interest yung ki kunong kong mata ga jimutoy semen ko arwan ye go man wa kini ko yen gini election kate ye go man ki bro mem te bha gini ki anyi kanun ene gi kita ki issues ko dang saten ko wa ka sarkar mkam ki pengkarekam ki tegam te ngasnya upat ba hi to bicar bniau to bit gini man gam rong pong chisngi ri to sau thoi khamtam ko vote yong i to man ko vote ko wa koridor ko vote ko you decide ko irai na manta ko roi ka par manta kasan snem kasuk kasan ko wali snya ko jingman to hi yi khna khro wa snya ong wa san to kam pha to komon ginong thau an man da poi ga assembly yo thau ka an yo ya dai ka ri jai bru yong i yo man ka ri go jai bru ko em patan ha ka te ko man ni kam gi ite gi ong mo ka state ko khen le han re yi wan u chan ke liang de le de Okey ma dong pintu to ya ka jingper ya ka sima agani experience ko yung pi ma imong ni gini gi
ya kini di political party ni gimana buat nrai uang mungkin dah nrai ke jiga ke jimper ko yo ke jingper kam te ong pi nga ji pi ke dah hai jing siao yong nga hai yo yong nga kamu yu ong kintin experienced voters hagi lately ki general assembly election kan thop lang yu ong hagi MP dan lagi MDC election dan rai ka em kam ha to gani ne bha wa man ka wi ka than rai go chem go ya ka bantau jet inomi khamat te kam te nga yu ki jing per to yu pi jan sang thoi pi to ko poisa krek kam bha ga news dem arja ra phule iwa em wi jing kali em wi go bru tani chem mo surok ong kat chola constituency yu mi upaj ba kat uyen candidate do wadap bet smam madan bol haulai meeting tong ile ma kam ni gibru kopsar yo por bhagi ni kam election ongam to gibru emi ka por ki handai ladau candidate umhajon ka parti umhajon ka pun mi pa ba mselia ko ni ba ni to ko rongpong ki handai wo yu pi ki meeting wo per kam ong pi ni ba wa man gi meeting gi wa yu bilang chwa em gi statesman ong mo gibru gi wa start ko champang yen election akhali nga kemu em gi wo yen yu dang biang khapra em yen yu dang biang kat ni nga yu de man ni ga klam du che jan yu gibru ro de man ga family dynasty into politics temut ada upa job step so kon pinyen ada kon job election temut digi persado pinyen tegam tem em ni ga ni ga yu ong ri kan tien ga wa ki bru yung isang tho gi ya ke demokrasi ni ke politics ko ye u involve lang woro ki bru paj ba tepen man go ya ke ni ka election ka te khona phi to ka election ko wa poisa jur bhag ni teman gele ke benta ka wa ye ong ke tin pareng concentration of wealth kemudian ke poisa ka wa yung state hero ko wi dengam go ke wi don ke wi ke party ni wi don ke portion ke wa gini dominate giwan ya ni ka election through money power kamte man go divert no go ya ni ka issues yung jala yung ki development issues ile yung political issues chaga kam sio pha tamara job gini ki bru phi sa tho phi ka man mo ba gini ki bru mi le ka te le ki wa karchani ki la boy hapo san sdem intikna yu de ki jingkala ni ba memman ki man aware yung new candidate ki vision yung u ki mission yung u man tangan ka sans dem ta bon go ta ong phi ki wa ki yen ran san ki election la ki wa canvas yung bon gini ki mem banyi candidate re wat ki bru pa ba iklam election bon ki wa kho khmat praki hejing skiat ka tu to ka platform wa wi yung ong ki bru ki wa kalam ki bru ka penci pa ba ki hajar mk mu klamu ya kete ke policy MK mu uklam ya kete ke an yu uklam ya kete ke development hande kan ni yu wi party de kan tho tegam te man go very yu ong it's a very dirty politics kam ta mi khna khoro ki wa kha pras nem chenen gu dang yo thawut ki new voters te adap kam ni penyoi yi paten yung i kam tang dang yo thawut ki wu ja ka state yung i merit man gu wi la da election kam ni bet man go okay ma da klan da be money power ada orang freebies, ada orang wan jenis sahabat candidate ni yang macam chit ni election. Yoi, wah, I'm scared kau kamu ambil. Untuk dia tu, me, mah. Henry yoi wan warak ini political party, mah kau wan, untuk tu me. Mah, issues yang kini tu, on healthcare, women issues, dan nanti wan development si infrastructure kulari on sports on pura mah kulari same issue all political parties the lagi jo waves the one ra tegi nga ko biye ko awong pi marsen kamu basic needs pura ya ong kamu issues on yo sa ten yang jala me tes ta ong pi kamu ong pi tane ketegi dan mana kamu gajing kular mah nga ko bi dan pi ong ki candidate ki yen ni political parties ki wa involve akan di kam yu ong ki kam kular mo kau tip mom tip ki revenue yang state yung i daman ga kam ga dry ke wa terkong ke wa ki kular
yongki waga fund yung state man ga ciliang ye ong bun me to ko wi khanda ko wi chamanan ke jingkular ke yong gini political parties go per ngam mi ko no gi political parties go kular ani yo candidate dan ye ki leaders ki wa campaign ki political leaders yongki ko wi ni ko tip bongut kini ki bru ki wa mi chakmat namanta u khring ki pajba chaka party yongki ne chaka te thau vote yu to candidate yongki ko tip ki mo ya ke revenue ga state yi em ga te chakhanda dari sao thoi ke revenue ga state em kam work out i grassroots level nga ong pi mye pi ong wa kina khru e kam bi ki lelak so lak ngon mye bai ong wi chnang do e pi ya wi ke development go per henry to sao thoi ne won rai ka tai poisa u e kre i khna tangi pending job vacancies ha state yong i om duna ki power jar tli ko MPSC de khud recruitment go nto do MPSC jan bon gini agencies go khud do ki health department ile khud ki contractual ba ki jingkli ada kita ki political parties kita candidate ko kular ekre ya ki khna khonro kwa utip naki kalwan ngut ki bru ye ekre be it a contractual ni ke permanent jobs nthara yo kan ni ki bru suk ki ulai kre sarkar contractual da to kan contractual pinyo gumut em gataga bias wa yu ong mo ni nepotism ka wala de job ko kular wi ki yung do ekre u khon yong pha ne yu khon yong ne panman go ki di kam ro to kam thok kom chkor ada sao tho bi revenue ga state eng ma chakhanda te em kam phi ulai na grassroots sao tho pen sao tho u ba kamon u generate revenue ka state pan khan bor chwa ya gini ki pillars ki economy pillars yung state yung i te yo sao tho i kamon kamon u generate employment ni yagi khana karo yung i yes mo kalapi economy an economic sector ma yoi waka Meghalaya to da kam ba pen bahai ka ta henry yo wanita Meghalaya to da ram ko naga resource ko pemi ka 400 to 300 crores mencuat rai kan ni wan yo da ram ko kamu liquidate ke kini fund namam yo ni sekolah yang ni sarkar kan ni mau liquidate ke ini fund kaman how many years yo pi kam ni hai nganu ku sau e fi kulam ma bon ni ba wa technically la ngalam to u bru sarkar i gi bru mo bru pa ba tawa experience kam ong wa you makan ke state ong im ye generate employment mie ko u support ya ki masses yo pa ba yung state i yo man ki yu ong mo man ki wo ye hi pendat le de kam tam po ka state ma ka wi mut ong pi wa pa pi ka sarkar ka promise ka sarkai wan ra i complex health complex wan ra i you ong pi gini ki market complex handrai la dapat pi kini to all outsource ni dah outsource ki ka sarkar infrastructure yung ka itha yung ka building yung ka ile manda ong wan uran ni gini administration yung gini ki complex yung gini ki ong ki infrastructure outsource ki company na bar kata sa jikli ko bo ni ba ile yo so tho i ba kini infrastructure man go pinyo jing man to yau politicians but to run the administration yo jing man to yung politician ni ba outsource ka chigi company what ika 108 la ka sarkar imye go u run da ka halai e ne kita company che po Hyderabad Andhra Pradesh ka yu pun man di ka health sector ka wa yu ong wa small sector apa health department ho outsource chaki company na bar te kata semua pinyo kan di tempat you mem efficiencies ta jing to no gani leakage of revenue mo wara ai kelam candidate ka especially the opposition party kelam leakage of revenue from coal kamanta hanrai kijo kita gi bru jo em sarkar kelam gini hanrai memon with le kamun uong yo tap ini resource yang go sarkar alis yo generate the resource haga Meghalaya UP ngayu kam ni em ka hypocrisy
memang all leaders, but to some leaders, to some extent, kadang kuat pengat pajba kelam gilikich, mandap siap wan haga tu benta man gijo, ni pak damat gebeluk dah, mandiak kemat gebeluk kila man kamjo, handrai ngasnya kamu berupa pajba wan, ukulan kita revenue gilikich revenue di Pokok State yongi, kepada you pilih yongi kemat, kamu tuit imu yong ni tai, untuk ke jantia, ayu ke wi kuat pasal si bahaya, bor haki kot kubor, apa je, na jantia begitu muyong. Ni pak muyong tu jantia om kelen kita, mau rock wi district, caboi le MO cha West Kasil sa MO, handai le dia kerja ke buat jantia ke ni bisa shoot out, ya ke problems. Ilek kita wi tuan kita, memang mem kata ko kuat kelam sebut, hari penyu kemud ke jantia ke cak kelam ngong gemud ka pemi revenue. Handai le dah ke jantia pemi revenue ka, ketok ke district. Cuman lain apa isa, lain ke state nama, lain ke siapa? Politician. Te orang pi mud lada kibru wa kelami kelikit yang ke revenue kata, mana charge ke nomi keman, mana jadi ke blok yang tu ke leakage revenue, te mem nak kuat ke kelam deh, mau fix back, nu repair, ya kata kuda beli. Tuh, isu dah him kesan bahalang mah, ILP kasih language, yang pumsiak apa schedule, MRSA, warok kini DM ni, mah, an ILP, CEA, maka begini language, schedule, pumsiak agak hari peman anji, anda they are in a center code, mah, cang ketiyang center. Mai gini yo jingkular yang ini political party super atau daule dawa kan terekam ni. Last 5 years we see that the you what him ye ka rai. No, na paman rai ka, manjur ka rai. The rat center. An rai don ni sing yo. Kesan bahalang wan yo atau wa ki korek. Em kesan bahalang go him mentah politics, em kesan bahalang go kia. Miro ay GSU, miro ay KSU, miro ay 1 and em gisan bahalang wan kuhim benta part and parcel yung politician ni yung candidate. Tumon haji ito gini common solve kini issue when you are in this system. Depsiap politics. Sometimes you are pressure group, sometimes you are interest group, magkayi ka kani kada. Ngate kuwi ho. Kete song hagajar kerkom kerekam. Kami sen balang. Handrai imye interfere ke policy kerekam yang gibi tuan kisan. Te kewi kwa uang ini nembak wa ki mat kerekam yang sen balang buon jat ke. Handrai ledap kerun pi kisan balang ki wa em do ki powerhouse dem dang chwa. Yu ong do yo ika state yang i 1972 plus do ki 80s ki 90s. Kini ki ILP, demete ki 8 schedule kini ki kasi garu pumsiak ki po 8 schedule. Kini waro man ki pending issues. Dan kemudian resolution ketua Porma 19 Desember, nambaklah 19 Maret kende Desember, terus nem arjar kende. Tepas ki ILP resolution state yang i. Teman deklam UCM do ongu tak bang sakut. It's a central subject. Itu MC parti umi kata dah kula dau e. Yopi kini waro nga onga kini hijing sekian kini ki political parties ini ki candidate kini po election sekian tak ada kelam cikentin bahag ini kam. They actually should involve ha you demand lang wi kisan bahalang yo nong kro yo nong klan kata ke demand wi na ka central government. Lada kata ong pi wag 8 schedule oga kasi garus dan sakut ke hitai apa central government mo saka perdi ke ILP la ke jo kepada yo ki jing senang ke dia brul dem mo em di khotsin balang le kepada mo kepada 80 le de de benta keri go jai bro hari go pen siau si wan hagi por election ki bru de melin gini waro te gini pen stain no gini ki dau job kina mikman ni ki parti pen stain no gi han pia yi pen bet si sin san snam kampung gi hal ong pi ila sao thuk sin balang nga kanai pi jong glok nga mana po gini ga ayom election pi do pi kulam mem kan tin pi kulam
Tani kap na yang musiang mo la ti perlok ong ite kemo ti por wa kelam bi mo ma ke Jesu mi kan ta gi jeb te ong ite ap ki buru sa tho gi kemon ke te ke awareness ta gi jeb ong ke te jan ri ni phi sadat pi ke te mo ong perca parti na perca politics na to you bi na you mod it's about time, it's about space to ha ko por wa ka thao ka wa kisin balang mi ki ni ba kamu onga hagi di kisan sen dep ke jing khi man ko jur la kamu CA ko jur ke jing khi la bi ka ILP le jur jing khi e schedule ko wa da wahi kun thup ko kasi jan tia yo pun sia ya ka tin kasi cha ka kharin ko phra han re kini waro man ki por election ko wa sabai teman dep mukini penyo ka em no ka te ka tarajur ko wastin mkhiar gi ni ki issue ya ki no mi khmat ki job ha ajar phule ni ba ka past 5 years ko da dep 18 do u kha phar ar phule kini mani ki kisnan ki wa yakhi e ko du to ba gi ni ki issue mem yo pendem ti ar phule ar phra ko nai pi kini mtep yu jawan do kut he ji khi na mo kut he sa kan mo de yakhi ki san stem na mo lane yu ong wa da bon chu ko bom kini ki jingkular ko per teng hajing yo nga tembot nga ong ki pajba se paham ngat ki jingkular yong kiwi tiwi ki ban di perkel parti paj ubru dara ko jet ina mi khmat ubru wa em ke experience ubru wa so tho ikri go jai bru ni ba ten ten bun ki candidate kan ni bun ke jingkular ya ke development ke roi ke par nga ko wi ju ong lada I kem ki jai bru pu em mani was scam ke roi ke par wan ra ki memang percaya roi ke par ko em kam han bala em ko roi ke par pen sup ko ya ki jai bru yong I yo emi le de de kam ong henrai wan em kam wan ki no mi khmat ki wa sau tho ya ko roi ke par sau tho le ka anyu protect ki jai bru yong I kam te ju ong em kam ki statesman u bru wa mi khmat ya ka constituency u mi khmat le ya ka state hi ro ko wi te em kam ba ka ni wan yo mod ha ki jing pat yo nga kamu unhong pat seli tem chem di ong pat yo hagi news le chem di ong wi le ne u tong wi le icon wa klam sket u pen sau tho pat ba kam ong tani pat ba youtube pat ba I khna ko ro ku do ki patang yong I ki namanta ke menrit ke yong I ki yi ki mut ke ni ka general assembly election ada kinong mi khmat ki leaders ke yen platform ki parties wo per wom klam phi ya ki issues ya ki policies ki watai ya keri ko jai bru yong I kam tam ka state hi ro ko bi kelang wi roi ka par anrai ya ka sustainable lani ya ka thong the next 5 years ma kamon le yo kamon pi ma ada ke kre sarkar manduna ko anrai kini bru kamon im ki ma paten pi ong pi anrai mem yo ko wit le o kalam ya ka sustainable development ma thai ro ko wi ka perkhat ko pait ko yo sustainable come on sustain re I mem mi ka ta la how you if in sports even come on nurture any talent man we have seen they have tried ma result we don't see yet ka state wi em ka stage yo ong wi ka stage em bi in 3 levels mo ha ga roi ka par em ge beginner stage intermediate ne yo ong ha ki senior ne yo ong ha ki man method stage ha ga roi ka par mo ka you ong mo ka development mo de chana to mo we have something ile em ka push migration ka wa paman ya ka state yong I ki khna ka ro tia ki umi ki na state yong I for what cause I don't have job unemployment you bi te wo ong I ada klambi ka tourism sector bon gini gi you ong gini gi political parties tourism nga yo em gitu gi kini gi subsidies ko per apa MIDC apa ko tourism department hendrai nga po em yo chna tamot wa em gi maximum target bon wure ke criteria per em kam criteria hendrai nga yo mod kini gi yo ong pi ki thau go man em sket ke potential u promote tourism and infrastructure fail. We focus on a homestay in somebody's property.
fokus hi cottage yo chnai kita ki small cottages mata ki tourist hanrai mem perkhat ki ya ke yingkin open snow ya ki tourist cerita ka thau ki jimut lepai ki surok kenti singkin ke beautification open miat pan bhai ka tai ke surroundings mem te kamte ngakwa oklam de che kini ki agencies ki wa provide ya ki subsidies lang bagi state government wasyo bha untuk fokus ke homestay ta per ek homestay ek ki small cottages resorts mo guest house per handai ka state government wan hapat goi ka overall development kamon upoi ki buru wan sa ta ka thau por lockdown ongi to por lockdown em tourist kanile kam tharai bon tourist ga ni wan sini ni ba ka competition ka tawang the competition with northeast states ki bon ki wa develop infrastructure yung ki Kaziranga nga khona phit Kaziranga nang chhanang por em pon hu ya gi chitai kam ka excursion hakjisngi jan les pa ubruwan kata po Kaziranga you have to book 10 days prior for your visit kamon ka Assam develop within 2-3 years gila ka yung ke tourism yung ke man very potential ka sarkar yung ka infrastructure mi ko pon biang tengam tenga you te ong ip ka wa kwa ki sustain ya ka economy sustainable development ya ki grassroots potential sector kam ki tourism sports kam ong pe kam infrastructure first thing second thing kam like overall development kam tam ki kita ong pe mud connectivity ka penso ya ki ina bar wan gi chini pensuk ki wa ka wila ka overall beautification ka pensuk penyusuk kita ka tha Haji jing tau isu yang Giant Hills wan kaman emo ong pi wan ki ka go kam pi kes samla ni kena school to di lawai mo berbot ong ite kena to lawai yang mari jai bro rai mami te halo te yu yubi ke benta ko iklam ini ni bahwa kamong mud ke JSU to ko mi ne jantia ru chi jar di Spanya puar mire melin gi no ilam go rim ko juklam gi development issues ku pair in all sectors yo promote ya ni ka thau yung po jantia taga yubi le klam bi ga jantia em gi human resource mo ki bru ni go mi ni na thau yung to ki bru ki wastat ki bru wa champang ki bru ki wa ye uspread ya katega yu ong katega jing start ka yong ki chekwi tuan ki thau bon ki renowned prominent leaders educationists ko mi na po Giant Hills ngajan ka teo ro yu mi bulan handrai one pipe kru men chedin kejak ha ki thau ki mi ge tamut ka state government yung penman ke ni kam ka steply motherhood ka ongi baina ke jantia komong pit ni ada bakla kejak muyong hani po jantia khitok ki jantia muyong kam te handrai ndo jantia muyong kam ong pi penyo gini ka thau i de chap yu bani ha ka te ko kom gomot wa ke jantia to ka thau go mi kita ki resource ni tai te lai ke state mo lai chau brusemen mo handrai kini kena mikmat dong iwan kunai pi nyau tu li ki constituencies kila mana job ki em la ka jong ka ideology mem kita ki jing sau tho ki na banta ka overall Giant Hills development uyen na po ka constituency yung ong wan ra ka jing kula ka constituency don ni kita dawile perman ka push migration go pair em ka district push migration state push migration ke wa interstate push migration ke wa ki kena kru hapet ki wasa na clear hawan hojwai na jwai la shillong la go ti Delhi kamte ke Giant Hills ta tha go em ke resource ka long mineral resource rich ka mahajan ka ada ong bi ha ki mon resource ki bru hani du ki wo biang ke man em ke ka jumut ke perkhat perdan ki yong ki man stable ki ye ki enhance ya gani ko worldly knowledge kamtam ka perthai thame ga ni ki kena man ki wastat handrai hi lagi infrastructure Viwa man education should mat kini gi with the M degree with the run degree level to mat have the course kiwa man job oriented job oriented ladam ni tam mem
kata you bila you promi highly skilled keromi ki bru ki waman professional ki professional course bila hap promi gini nama kini to ki you ang ki bru ki wa ye ki kure haga specification yang ki ubru wa cike komputer ro ubru wa cike wa tip chnagari yo ubru kare laj yo to you bikat ni to wa hapo janti ai kelam tu ne hapo janti ampu em dah kam kita hatai ITI mo bakla ITI hatai hapo Petersi tarai gini ki kena impun em tip em kata hatai le naba every manus nem judap ki sit hatai kata le ki course kom ong pitne man gi du khajak don ni tega politeknik ni tengah tip bahag ni tam tip ko nu khna ko yo jing mentoi res nyau em kam chu wanra de ki big universities ki wa serve ya ki youth jong i yo em le competition madam competition khna ko ro hete sao tho ki ya ki jing mentoi ka puri ka puthi kata ko man sao tho pas vi expect yo job to em le yo ki kre no yo thap u po health yo thap u po DC yo thap u po PHE kam kita kalau dah kam ni memang ni penjual mod kam ke em gue kentin intellectual capital kaspa yang jing nang start i kata la capital ke pisah dan pisah dah majon nang de yo ek hi ekre handrai ubru to sa tho intellectual capital economy kalau gani kaspa yang start komon pelai bika komon perman bika spa komon generate bika kata perman go yo khna khoro man sa tho kita woro te sa tho komon yo ong komon usah tho gani ke kam you ong kam khi kam kre ne komon komon tani job oriented course usah tho mun ke yiga ke puri ke pen ye u pen yo kre untuk yang ni wi mun geliang yang pi mod pi ong pi overall development goman sustain ta liang ha gani ke jing to gani election non nai ni nadu gani ga artrik hadir di job mod ke yiga kuat pi usah karo ra gani poi ga thang ko wa một cái list là mà chi phí tại target của bộ policies cái issues cái mà fair and rồi cái development at least basic needs mà một cái gì cả yêu tip nga cái vi quả uang mo cái khu bor cái upha cha gini ki dok chnai cái sarkar lang ba gini tu phangut cái dok job aga artrik ki wa chnai cái sarkar untuk ro ta ji ro cái issue ya taba biki mem pendap he tom to te wong taba ki LP pen bp taba ki CAA pen bp men poi lok sabha ong phi karchani ke CAB tu por class CA go limited bon kata ji border issue kata pi ka with limited time period sao suk udah taba handai ni chikmat gua open janai gar kom krek kam yang lada ke sarkar ka wan open janai gar kom krek kam yang gini ki cabinet ranking politician ini yung representative ki MLA minister yu wong te so ba ham kta ure hapo cabinet yung pi yo ro issue ra ko api kta pendap lam yo pendap ham teba ni ba pen confuse pi pen kumar kli pi i ki pat ba yung jela Meghalaya dap chong meeting ge wi kam nang simbalang hab la chong wi da ge wi ha ge wi the mande kelam mendapat ke cithi wo bon wo chakut ke sarkar wi kelam mendapat put usan kelam mendapat bon ki issue per kata sa ki du ha file yang sen yu wong ne sa go hai dum yu paj ba hi ro go wi ke lesson yu ong ke yu blek sarkar go rim miu ben miu ro henry ong ne ni chkmat sao ba pendap chuwa ke berata ba pi ham taba re ke ora ko mut phu taba ada mut phu taba ye ko thme mi pendap mhau taba ti kam te ong pi ko dap haga il ki issue ko dap kam ki ILP CA mau si ibn teman ani kat ni itu so ke schedule ko to ong bikasi garu sia apa kan ko pra itu ke education mau national education policy ka target kata will candidate mem tu national education policy 2020 am will wo yen wo kalam na benta kini i policy yang puri puthi ha central la kharwat ki diwi tuan kata ha state yung ikat kata dang ya i pajba mte yu no mi kan u yu basia no ujedi u bru sa tho i policy
Netai daw le ong pi upoi ka CUET exam, keyword exam. Mana poi gini exam yung government gam tu yung binabar central government hani state yung kulmar ki tlim. Bet gini ki state government ni, bet gini ki politician ini. Mem infrastructure open man kam ki exam kam kita. Ki kena pe man prepare ki yung appear gini ki exam. Yo pi kini penyu kita ong pi man tabau ri ki cibul ki issue melinggi ya ki issue ki wato ki MKM skat ki necessities ki MKM ki kena karo pure puthi namo ki hayok kam yo jang namo hagi health sector ko mong hidup tene nga yor ai bhao ni bhai le de bon kini ki yung kini ki banta we to waga health what outsource ki cabar. Hajing itu orang gini ki voters ki vote me, yani first time voters kamu nahilam yang agentia student union kuat ini ke message yaki kena mah kayika kamram yang ki in short few words. Ke kubor kwa upha chagi perlok kanru ki wa kamtam yaki new voters ki prasdem hadu le posansnem Kuman ki paka karo, chwau jit pi ya kina mai khmat chagi norbar thawan, dan chwau song tho pi ya kini ka kam san hima sima, to song tho chwai, ilade dalade kata to ka kam gawa, kam ba upuson ni chwau jit ina mai khmat, ada bakla utuba, ada bakla ujit, kuna pi ka san sdem uyong pi man ko kordet ni ba wa ladajia. Kini mungkin wajib pi miye ki yele yasat namanta yong pi ke yi wajib namanta ke menrit mengui yong ke paten yong i khamtam ko mong i ki khro to ke paten yong ke ri wajib bru namanta ke roy ke par namanta ke suk ke san kam ju namanta unang klan unang khro ke ri wajib bru yong i Siapa yang nak liang yang ma rebor yang orang tu UMKM yang overall development padang bun ki basic needs di UMKM ki wa khmat ki man sa ten kiuman ki kenro ki cha yang roi pa ta yulti waga kubor ko de eu ma trebor i upsia ga de mun ti berkat yang pi ne benta wojit to mang mat uyi wesai na ta roi pa ko man ko ne slam ani ko wa scam untuk roi pa ko wa klem kita ki jintai lagi orang yang roi par klem ki jintai ne benta boleh wan ka ta yulti wagi kena kro kamtam kiwa penangkam hoki ni kata adult franchise kiwa dapat katras nan tunai ko yo ki uman le kinang tabut kiwa penangkam hok ya kata hok ke yong ki ne benta hotai ya ka ri yang ini, yang selat, ikubelai, yorok, yopat, yang ini channel yang ini, ini po, ile saya sin, kubor bu ilma, trebor, upsiak, kajung kat yang ini, nih chua, chua ni, yang word yang ini, arahnya terus, unil benar, clash bu. Meghalaya TMC kawan rak syapi ya kan maikan. Anda ka TMC kan thau sarkar, Meghalaya TMC kan penmi lailak teli ki kam habo kini kisan sinem manwan, berkum juru ban ajing rap pisa ka belong syajar dikasih benai, kata khat arjar dikasih sinem ke barok kisamla ki bampat dan ni ka kam ka jam. Hakane ka apnyo trek urempang, John ya ka sap jong pi haki artli ki sentio bat kersan ya ka Meghalaya TMC. Modi. BJP. Because I'm done with the leaders who don't care. Now I want a leader who cares. Wherever they come into power, they change the landscape of the state. Lada, Modi, ulak ban penrai ya ka Gujarat, kumjuk hiru ya ka Meghalaya, ulak ban penrai. Modi, strong.